Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Executive Committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hakasau terek matabna jilio arajar arpau kalasyam yakarai ban thau ikilat kilinti nakabenta ban penmi pisano nakapung rido kha kabajudan hakajaka jong ka council kabahalailat Haribhoi District Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council Ubak Titus Khan hakajekren bat kinong pathai kubor ulai tho bahya kani kamat lawan ra the Executive Member ubapet yakatnat fisheries ubak Mitchell Wankar ubadan kajing angnon ban perlong yakani kajaka omsho tangkum kajaka jong kai partai ne kajaka songkai pengat kumba kajulong borosikata tolong bahadin ba kita simpi kumu IM jong ka fisheries ba Mitchell jawan ra ya ka jingnya keren, kamat keren kalau kumno ban ribam biang ya kini ki pung dok kha ki baka council kadang ki kumbo pietip ka pung dok kha ka bangidon ka di hangki hapo lailat ya labun bun stem gani ka pung dok kha ka sulong tang kum ka picnic spot mo lani kum ka tourist spot lani kum ka jekai ya dikai pengat jong ki beliau jungi tam-tam nak kalian juga council. Te hadir ba iba Mitchell asipti kumui amen charge kalau don garu kom perkhat ke batamai ba kumnungin ribam ya kani ban penlong commercially ya ka. Kita ketika jing tunggu juga department te ngira IT HI ban penkre ya ka DPR ke babiang kenang ba nginyo ban le bahai ketika penglailat ke bangidan nang ba kanong kecing mentoy mentoi tang ya baik ba mre kandon lu kecing mentoy nak benta ka council kecing